nyamuneka birumvikana nta kindi tugarutsemo na makuru adasanzwe arimo n'umutekano politike na diplomasi tugiye kuba twinjiramo tuva imuzi n'umuzingo tugenda tubabwira uko situation ihagaze mu buryo mwese cyangwa ubundi twirukanse cyane nyamuneka sindi butinde murabizi so ninjiye muri ano makuru rwose nyamuneka nkubita mbangura kandi nkirukanka cyane mu buryo navuga ko budasanzwe ubwo rero biraza kugusaba kwata yari mu minota itarenga mike cyane by'umwihariko kugira ngo ibintu tuze kuba tuginjiranamo gatanu kuri gatanu muri rusange. Yes, ni butinde rero ndaza kwanasuza abantu badukurikira by'umwihariko mbere kugira ngo twinjiye muri aya makuru cyangwa se mu cyitwa imfunyamfunyi mbanze mbabwire ati mumeze mute kuko badukurikira bari ku migabane igiye itandukanye. Nyamuneka nako nifuriza abagiye gusiga isabato nziza kuko uyu munsi no kuwa gatandatu. Yes, nukuvuga rero na makuru tugarutse mareba n'umutekano politike na diplomasi by'umwihariko twirukanse cyane. Reka tubanze dusuza abantu badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi n'abantu bagaciro abadukurikira ari benshi cyane rwose kabisa abantu bari mu gihugu cy'u Burundi ariko kandi tubasanga muri Coline Mujejuru, tubasanga muri Coline Murangara, tubasanga muri Coline ya Tongo, tubasanga muri Coline ya Kinazi, tubasanga Bujumbura ndetse na za Cibitoke na za Gitega. Tubaye ikaze ariko kandi rwose badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda tubaye ikaze, bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Nyamuneka bari mu bice bigiye bitandukanye tubaye ikaze tubikuye ku mutima muri rusange. Ni byinshi cyane rero tugiye kuba dukumozo ariko kandi rwose nyamuneka tuba imuzi n'imuzingo na makuru adasanzwe ari bana n'umutekano politike na diplomasi ari nako dusuhuza cyangwa se tunatira abantu bari ku mugabane w'Uburayi, bari mu ntara gatatu diaspora Canada, bari mu Bubiligi, bari mu Faransa, bari Kenya, bari United Kingdom, bari n'ahandi hagiye hatandukanye bose tubaye ikaze tubikuye ku mutima muri rusange. Yes, ngizo ingingo z'ingenzi ariko dinayi ninjira mu ngingo z'ingenzi namenye yuko mu kanya gato karibuze iby'intare zasarambwe zimaze iminsi ziganira na leta ya Kongo hari yiduha muri Katari mu kanya gato rwose imyanzuro ishobora kuza kuba rwose ijya hanze. Amakuru mfite rwose ngo nuko icyitwa imyanzuro cyo rwose ngo cyamaze kuba cyemezwa. Imyanzuro yavuye muri ibi biganiro by'umwihariko byari bimaze iminsi bisakiranya impande zombi. Yes, ubwo rero rwose ndabyo mu masari imbere yenda nibiza imyanzuro niza kujya hanze turaza nayo kuyabashyitsaho ariko byose byo twari tuje kubabwira ahubwo yari nka update iciyeho kugira ngo nabyo mubimenye kuko muba mugomba kumenya byinshi bigiye bitandukanye. Yes, no kuvuga ngo rero tuvuye kuri no nkuru reka duhite twirukanka cyane. Murabizi ko drone ku munsi w'ejo yari yakameje mu mujyi wa Bukavu. Ubwo yo nayo ni inkuru iciyemo iyi drone iturutse mu gihugu cy'u Burundi ariko impamvu mba mbivuze ibindi nuko nabyo bifite aho bihuriye n'igihugu cy'u Burundi kuko drone niho zimo zaturuka. Amakuru rero namaze kwakira atayivumbi nuko izi drone nyamuneka by'umwihariko zamaze kuba rwose zigira karakajya he. Zimwe muri zo ubu tuvugana rwose zamaze kuba rwose by'umwihariko intare zasarambwe zivugutira umuti mu gihe zaza kuba zongeye gukora amakosa yo kuba zahaguruka. Nako mujya uvira icyitwa masasu menshi, icyitwa kubomorana hagati zasarambwe ndetse na leta RDC ifatanyije n'abarundi nabyo birakomeje. Ibi nabyo turaje tubyinjiremo kuko ari imirwano ikomeye cyane yabaye muri iri joro ryakeye. Iyi mirwano iza gusiga benshi bahasize ubuzima ariko nabyo turaje tubyinjiremo kabisa benye byinshi by'abacancu maze no guturuka mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kugaruka ku makuru menshi cyatandukanye tubabwira uko situation ihagaze. Muraza kunyemera turebere hamwe iby'abacancu bamaze kugira mu mujyi wa Uvira ndetse murabizi ko mu gihugu cy'u Burundi hari abagera ku 2500. Turaza kubikomozaho. Turaza kugaruka ku kijyanye n'amakuru arimo aturuka mu mujyi wa Bujumbura. Mu kanya gato hari inama idasanzwe, iyo nama iri bwitabirwe n'abayobozi bagiye batandukanye. Ni inama rero yamaze kuba rwose ipangirwamo byinshi ariko bijyanye n'ubundi n'intambara igihugu cy'u Burundi gikomeje kurwana nayo tuje tukabagezaho uko byinshi biri bwigirwe muri iyi nama. Twebwe twamaze kuba tubimenya cyangwa se twamaze kuba rwose byamaze kuba bitugeraho muri rusange. Yes, turaza gukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye. Turaza kugaruka ku cyitwa imyiteguro idasanzwe by'umwihariko ku banyapolitike bagiye batandukanye mu gihugu cy'u Burundi barimo baritegura guhangana cyangwa se kugomba kugundagurana n'uwitwa General Neva nayo irakomeje ndetse inama zikomeje gukorwa ku bari gukora ibishoboka byose kugira ngo uyu mugabo barebe nimba ashobora kugenda gake igihugu cy'u Burundi kikongera kikabona umutekano. Turaza kugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye tugende tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze. Muraza kunyemera dusimbukire ahitwa muri
muri Cibitoke turebere hamwe uko situation ihagaze. Ni ibice bitari gusiba kumvikanamo amasasu menshi. Turaza kuba tuba updating mu bice bigiye bitandukanye tugenda tubabwira uko situation ihagaze. 5 rero akora subscribe kugira ngo tujye tugenda twibanira mu makuru agiye atandukanye abakomeje natwe kugenda atugeraho muri rusange. Ntabwo ndi butinde twirukanse cyane munyemerere mbanze rwose mite ninjira kuri izi ngingo mbanze nzivireho rimwe. Izi ngingo zibijyanye ariko ibyizi nama bayidawe n'ubundi uko byagenda kose icyo twiteguye ku bijyanye n'inama cyangwa se ku bijyanye n'ibyari birimo bibera idwa muri Qatar n'ubundi uko byagenda kose twiteguye yuko biraza kugorana yuko araza kuvamo ikintu kizima. Icyo kintu ndakeka buri muntu wese ukurikirana ibibera ku mirongo y'imbere ku rugamba abyiteguye kuko biraza kugorana by the way kugira ngo hagire ikintu kiza kuvamo. Impamvu ni iyihe? No kuvuga ngo igihugu cya RDC cyangwa se igihugu cya Congo ntabwo kugeza maginga ya cyari cyiyumvisha ngo kibe cyakira ibyo AFC cyangwa se intare zasarambwe zimo zirabasabana n'ubu baracyatsimbaraye mbega baracyameze nk'ibishyitsi. Urabona ko rwose nta gahunda n'imwe bafite by'umwihariko yo kuba bagira gutya bakaba bakicara bakaganira n'izasarambwe. Ubwo rero rwose nyine baraganira ariko ugasanga iby'uruhande rumwe rukeneye urundi n'ubyemera, ugasanga bamwe barasaba ibi abandi bakavuga ati reka ibyo bintu byose rero washyira mu gatebo wagereranya ukabona ko ari ibintu nyamunika biri bugorane cyane kugira ngo uruhande rumwe rwumvishe iby'undi rukeneye. Ubwo rero rwose n'ubundi ibi biganiro igihe byari byarateganyijwe byagombaga kurangira ko si cyo gihe byarangiriyeho n'ubundi byakomeje kugenda bigoragorana. Ibi bintu byose rero ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda bigaragaza ko biza kugorana cyane kugira ngo ibiganiro byaberaga iduha muri Qatar by'umwihariko bibe ibiganiro byanyuze mu mucyo. Ibi bintu biraza kugorana cyane ku rwego hejuru twisange imyanzuro itabaye, ahubwo nyuma y'ibi biganiro murabizi ko twari dutegereje ko ibi biganiro birangira ngira ngo ariko sinibyo gusa twagiye tuyibona ahantu henshi izasarambwe n'ubundi zo zitegereza ko ibiganiro birangira. Ibiganiro iyo bimaze kurangira inshuro nyinshi nibwo tubona imijyi itandukanye ivuyemo. Ngira ngo mwarabibonye Goma ijya kuvamo ibiganiro byabaye byinshi, ibiganiro bivamo ubusa, nyuma yo kuvamo ubusa nibwo Goma avuyemo. Twarabibonye mu bice bya Bukavu. Ibi bintu rero ahubwo bishobora kuba bigiye gutuma by'umwihariko rwose ikiswe umujyi wa Uvira icyitwa wa Murundi urimo wa mushinga ntahe nyamuneka ahurira n'uva gusenya cyangwa se ahura n'ibibazo bikomeye. Ibi bintu byatangiye no gutangira ariko kandi bikaba byatangiye mu gihe n'ubundi imyanzuro twebwe rwose tutari twakayimenye cyangwa se tutari twamenye imyanzuro yavuye muri ibi, ariko n'ubundi iyi myanzuro ivuyemo ikintu kibitubwira nuko imiripuko ku rwego hejuru ihita itangira mu bice by'umwihariko bigiye bitandukanye. Igihugu cy'u Burundi rero kikaba kirimo kiragira uruhare rukomeye cyane by'umwihariko muri ibi biganiro ndetse kikaba ari n'umujyanama mukuru w'igihugu cya RDC. Ndetse amakuru dufite igihugu cy'u Burundi kikaba kirimo kirakoresha iby'umurengera kugira ngo umujyi wa Uvira by'umwihariko utaza kuba ufatwa muri rusange. Ubu rero rwose nyamuneka mwumve yuko ibintu bikomeje kugenda biba ibindi ariko kandi bihindura isura mu buryo navuga yuko budasanzwe. Si ibyo gusa kandi nyamuneka nababwiye ikijyanye n'amakuru rwose amakuru aba ari menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Nababwiye amakuru aba ari menshi cyane. Reka tuve ahangaha duhite tugaruka gato ku gice cy'u Burundi. Nanone ku gice cy'u Burundi mu kanya gato gashize abacancuro rwose bandi bagera kuri 300 bamaze guturuka i Bujumbura. Aba bacancuro rero ngo bakaba bajyanwe mu mujyi indani rwagati wa Uvira. Ikintu kibajyanyeho rero nta kindi nyamuneka ni ikijyanye no kuba no kongera icyitwa umutekano, ni ikijyanye n'imyiteguro idasanzwe by'umwihariko kugira ngo urugamba ruze kuba rufata indi ntera mu buryo navuga yuko udasanzwe. Impande zombi zirimo ziritegura mu buryo buremereye cyane, zirimo ziritegura mu buryo bukomeye rwose. Icyitwa imirwano iremereye cyane igiye kuba yakaduka cyangwa se igiye kuba yaba imirwano ikomeye cyane rwose igiye kuba yaba, kuko abo bacancuro bari kumanuka gutya ntabwo ari abacancuro bagiye gutyo gusa nyamuneka, ntabwo ari abacancuro bagiye kubusa, ni abacancuro bagiye mu mirwano, ni abacancuro bagiye kwitegura urugamba. Ni ukuvuga ngo rero icyo nababwira cyo ibintu uko byagenda kose birasa kugomba guhindura isura, tubone imiripuko ku rwego hejuru, tubone imirwano ikomeye cyane by'umwihariko muri rusange. Tuve kuri ibi bintu by'umwihariko tugaruke gato no ku yandi makuru agiye atandukanye
narababwiye amakuru ni menshi cyane bari n'umutekano politike na diplomasi mu gihugu cy'Uburundi. Ubu tuvugana hari inama idasanzwe, ni inama iri gutangira mu kanya gato ndetse ikaba imwe mu nama iremereye cyane iri bwitabirwa n'abanyapolitike bagiye bakomakomeye. Ese abo banyapolitike mukeneye kumenya abari bo? Amakuru mfite ni inama yatumiwemo uwitwa Agathon Rwasa, ngira ngo murabizi n'umwe mu banyapolitike rwose navuga ko batavuga rumwe n'ubutegetsi n'igihugu cy'u Burundi. Ikaba ari inama irimo abitwa ba Reverien Ndikuriyo, uyu ni umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD. Ikaba ari inama iraza kuba yitabiriwe n'abarimo ba General Prime Niyongabo. Ikaba ari inama iraza kuba yitabiriwe n'abitwa Mazimaka, abanikasha amashokero barakomeye muri CNDD-FDD. Ni inama iri kwitabirwa n'abadede benshi, ndetse umwihariko w'inama ikaba ari inama iri bugaragaremo na madamu rwose w'igihugu cy'u Burundi, cyangwa se umufasha w'igihugu cy'u Burundi, ubwo ni umufasha wa General Rev. Ni inama igiye kwiga rero ku kijyanye n'umutekano muke ndetse n'ingaruka zishobora kuza kuba ku gihugu cy'u Burundi mu gihe umujyi wa Uvira uraza kuba ubarizwa mu maboko y'Izasilamu, kuko bamaze kwikanga baravuga bati nimba muri Qatar nta kintu kizima cyavuyeyo, uko byagenda kose biraza kuba ngombwa yuko natwe tuza kurwana, kandi urugamba tuza kwitakarizamo byinshi bikomakomeye. Biraza kuba ngombwa yuko duhura n'ibibazo bikomeye cyane. Ubwo rero rwose nyamuneka bigendanye n'ibyo bintu byose bikomeje kuba, amakuru mfite atari ivumi nuko ibintu byamaze guhindura isura. Iyi nama rero ni inama igiye guterana mu kanya kari imbere, iraza guterana rwose mu kanya kari imbere mu masaha y'amasaha 8 n'iminota igira muri 35. Ni inama iri bubere za Gitega. Ni inama ndetse yanategujwe mu buryo bw'ibanga, ku buryo nta muntu uwari wese ubonetse ushobora kuza kumenya yuko iyi nama yabaye, kuko irimo iriga mu bintu bishobora kugira ingaruka ku gihugu cy'u Burundi mu gihe igihugu cy'u Burundi cyaba gitanze imisade iremereye cyane, by'umwihariko hano muri ibi bice by'umujyi wa Uvira. Barimo barareba bakabona intare zasarambwe zakuyemo Goma, intare zasarambwe zigakuramo Bukavu, intare zasarambwe zigakuramo Karehe, intare zasarambwe zigukontrola Rucuru, intare zasarambwe zifite ibice byinshi muri teritwari ya Robero, zifite ibice byinshi muri teritwari ya Rwarikare. Bakareba bakavuga bati none umujyi wa Bukavu niyo mujyi uri bubananire, none uyu mujyi niyo wawukuramo biraza kugenda bite ku basirikare bari ku mirongo y'imbere ku rugamba? Uyu mujyi niba wawukuramo biraza kugenda bite? Nicyo kintu rero kirimo kiragenda kigaragara hano muri ibi bice. Bakavuga bati none uyu mujyi nibaza kuwukuramo ibintu bishobora kuza guhindura isura, tukabona imiripuko yo ku rwego rwo hejuru, tukabona icyitwa imirwano ikomeye. Bakavuga bati rero aho kugira ngo ibintu bize kubaho, reka twebwe tuze kubikumira hakiri kare. Ubwo rero rwose nyamuneka amakuru namaze kwakira nuko ibintu rwose bakomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo baze kubikumira, ahubwo baraza kubikumira mu buhe buryo? Kuko igihugu cy'u Burundi ni igihugu cyamaze gutanga byinshi kandi bifatika binagaragara, by'umwihariko bigomba kwifashishwa mu gihe intare zasarambwe zaba zikuye mu mujyi wa Uvira. Ibyinshi biri kwibazwa hano biraza kugenda bite? Ibi bintu biraza guhagarikwa mu buhe buryo? Kari ibintu biri buze kugorana nyamuneka, kari ibintu biri buze kugorana. Ni ibintu biri buze kugorana, kuko nk'ubu mu kanya gato nakiraga amakuru, ndimo nakira amakuru y'ibijyanye n'ibintu bikomeje kuba mu mijyi igiye itandukanye. Ndimo numva hano za Bujumbura bihwisa amagambo menshi bavuga yuko ngo urujya n'uruza rw'abasirikare rwatangiye kwiyongera mu mujyi wa Bujumbura kugira ngo intare zasarambwe nazo zitaza kwihorera ziza gutesha umutwe igisirikare cy'Umurundi cya FDN bimuri no mujyi wa Bujumbura. Aya makuru mu kanya yangeragaho rwose yemeza yuko impande zombi ubu ziryamiye amajanja mu mujyi wa Bujumbura, baryamiye amajanja kugira ngo isaha ku isaha ibyo barimo barituriza Sarambwe bitaza kubagiraho ingaruka. Kandi nyamuneka igihugu cy'u Burundi gishobora kuza kugirwaho ingaruka n'ibintu kirimo kirakora ku butaka bwa RDC. Nimba kirimo kirafata drones kikazohereza mu bice bituwe n'abaturage, abaturage bagahungabana bakikanga bakavuga bati noneho ibintu bishobora kuba bigiye gukomera, uko byagenda kose nacyo ubundi abanyarwanda nibo bajya babivuga neza, bakavuga bati uguha nimba zasara muri kuziye urufaro rw'amasasu urumva zo zibuguye iki?
urumva ziri bugwiki. Ni ukuvuga ngo uko byagenda kose nyamuneka nta kindi rwose ni amasasu nazo ziri butange. Ubwo rero rwose icyo nakubwira cyo nuko ibintu bishobora kuza guhindura isura by'umwihariko ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibintu bishobora kuza guhindura isura ku mirongo y'imbere ku rugamba, tukabona ibintu bibaye ibindi, tukabona ibintu bikomeje gufata indi ntera. None ibintu biraza gufata indi ntera, tubona ibintu bihindutse. None nimba ibintu bikomeje kugenda bicya se tubona imyiteguro idasanzwe igihugu cy'u Burundi kiri kubikora. Ngira ngo murabizi mu minsi itambutse major y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya RDC baraganiriye bareba ku bibazo by'umujyi wa Uvira. Ibyo byose ni ibintu tuzi neza. Urumva igihugu cy'u Burundi kiri kugira uruhare rukomeye cyane muri ino ntambara iri kuba ku butaka bwa RDC, kiri kugira uruhare rukomeye cyane. Uruhare rukomeye cyane rero, impamvu ikomeye cyangwa se ikibazo gikomeye nuko mu gihe intare zasirambwe zaba zirimo zirakontorora umujyi wa Uvira unakomeje kugenda uberamo imirikuko ku rwego rwo hejuru, bishoboka kuba neza biraza kugira ingaruka zikomeye ku gihugu cy'u Burundi, kuko nabo ntabwo bari bwemere kwicara cyangwa se ngo batuze, bazi ko uwo bari bahanganye k'ubwo butaka bahana imbibi, kandi nabwo isaha ku isaha ashobora kubagira nabi yifashishije icyitwa indege z'intambara cyangwa se n'ibindi bikoresho by'umwihariko. Baraza kugomeza baryamira amajanja ku buryo igihe ashobora no guturuka drone mu gihugu cy'u Burundi, igihugu cy'u Burundi nacyo gishobora kuza guhura n'akaga gakomeye cyane. Ahubwo muraje murebe ibyo tugiye kwirebera sahize, muraje murebe ibyo tugiye kwirebera ku mirongo y'imbere ku rugamba. Amakuru ni menshi cyane arabana n'umutekano, politike na diplomasi, ariko ibi byose mbibutsa nubwo biri kuba hari abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi n'igihugu cy'u Burundi, abitwa ba Gervas Ndirakobuca bakunze gutaza abanda kugarika, bamaze kuba bitereka baravuga bati nyamara ibi bintu turaza kubona ingaruka nyinshi, ku kijyanye n'umujyi wa Uvira. Gusa ibi byo ni ibintu n'ubundi twari dutegereje kubona. Turaza kubona ingaruka nyinshi ku bijyanye n'igihugu cy'u Burundi. Ibi n'ubundi ni ibintu twari dutegereje kubona. Gusa icyo nababwira cyo mube tayari tuze kuba dukurikira ikijyanye n'imiripuko ku rwego hejuru, by'umwihariko igiye kuba hagati ku mpande zombi mw'ibi bice, kuko hagiye kuba imirwano ikomeye cyane. Yes, nabo turi bukomeze gutinda rero kugira ngo dukomeze turya iminota, ahubwo nanone munyemere babwire yuko mu kanya gato gashize usibye kuba abacancuro bamaze kumanuka, hari n'abandi basirikare b'abarundi bari bukomeze kugenda bisukasuka by'umwihariko mu bice byaza Uvira, kuko ntabwo aribo bonyine bari kugenda indi misata nishi. Iyi ntambara izasiga yigishije abantu bo muri East Africa ibyigwa byinshi cyane, kandi byabaye byiza yuko ibihugu byinshi byashoboye kuza gukunganira muri Congo kugira ngo byige amasomo y'intambara n'ukuntu amakimbirane y'ibihugu ashobora gukemuka. Ntere mu rya Perezida Paul Kagame yavuze ati ibisubizo ku bibazo bya Afurika bibe ibisubizo by'Abanyafurika. Ni byiza cyane kubona Amerika ataco ishoboye, Union Européenne ataco ishoboye, n'iyindi migwi za mercenaires zikaba zaje zikagira icyo zikoze muri Congo, ariko ntihagire icyo zishikako, kandi bakavanwa muri ibyo bice muri ako karere bakubiswe urusasu na bene igihugu na bene akarere. Ibyo rero nicyo twakwita tournade à l'histoire. Mbega ikibazo twokwibaza muri iki kiganiro tugiye kuvuga, mbega Ndayishimiye, Perezida Ndayishimiye ari bwemere ari bwumvire impanuro y'umukurambere Perezida Yoweri Museveni? Icyo nicyo kibazo twoshobora kwiyumvira, twoshobora kuvuga ko muri iki kiganiro. Muribuka ko naciye umugani uvuga ngo agasozi karamarere kahiye abagabo babona. Rero buriya nkuru Prito Ndayishimiye amaze guhanurwa kenshi, kandi birashoboka ko n'abariya agenda atumviriza cyangwa afata nabi wo mu mugambwe wiwe, nka minisitiri wa mbere cyangwa ibindi bihangange biri muri CNDD-FDD bashobora kuba baramuhanuye, ariko kuri ka kagagazo kiwe ka neva bikaba byotuma rero adashobora kumva
impanuro abakurambere baba perezida bayoboye ibihugu bafite experience mu buyobozi bw'ibihugu, abantu bafite experience mu bintu bijanye n'intambara, abantu b'abakurambere murabona bariya bose ba Thabo Mbeki barahanura Tshisekedi, barahanura Ndayishimiye, baragerageza guhanura abantu bari bose bagomba kwinjira mu matate yari muri Kongo, ariko abo bagabo ntibashoboye kugira umutima wo kumva, bagize umutima ukomeye. Nico gituma rero ubona bakomeje agatsi ko kuvuga ngo bubandanye intambara aho kuyoboka inzira yo kwicisha bugufiya, inzira yo mu biganiro, kugira ngo tuganire twese hamwe abanyafrika ba East Africa kazoza keza k'ibihugu byacu n'iterambere ry'abaturage, aho kuguma duta umwanya mu byo gushihana. Reka tugaruke gatoya Uvira. Uvira niyumvira ko nimba amatwi ya Ndayishimiye atazoshobora kumva ko bazoba bamukurugutuye mu kumwirukana ku butaka bwa Kongo, mu kumwirukana akava ku butaka bwa Kongo agasubira i Burundi, agasubira i Gitega. Niyumvira yuko nta kindi kizoba gisigaye, ni bya bindi byo kuvuga ngo nakahebwe, ni bya bindi byo kuvuga ngo iyija gupfa, inyana ngo yishwe n'amata ngo nta wundi mwerera. Urumva iyo umuntu atumviye impanuro, iyo umuntu akorewe ibikorwa agatsindwa mu rugamba, ntabyumve ntabitahure ngo yumve yuko akwiye guca bugufiya ngo yicare ku ntebe n'abo bafitaniye amatate, niyumvira yuko atawomuririra ku byo mushika ko nyuma. Rero nico gituma tuguma tuvuga ngo utosora ifuku yamizamwo agati. Nongeye kumutera akamo kandi kugira ngo ahubwo afate umwanya wo kwita ku iterambere ry'abarundi, mu kurwanya rushwa yatsa indaro, mu kurwanya amacakubiri, ibitekerezo by'amacakubiri byatsa indaro bikinjira mu nzego zose, cyane cyane ibyo bitekerezo bya ideologie genocidaire, ideologie ethnique. Ivyo nabyo byatumye igisirikare cy'u Burundi kitakifite igihagararo cyo guhagarara imbere y'umwanzi yaba ateye igihugu kugira ngo ico gisirikare cy'u Burundi gishobore kumutsinda. Rero nico gituma guverinoma Ndayishimiye na Tshisekedi bahisemwo ya nzira ivuga ngo politique serare de mentire, begenyeza ibinyoma byose byo kwerekana yuko u Rwanda ariko rubabujije kuyobora ibihugu, aribo bibabujije gutunganya iby'igihugu cabo. Ariko urumva ko ibyo ari bihendwa abana, ibyo ni ibintu byo guhenda abana, guhenda abantu badafite ubwenge, abantu batiyumvira kure, abantu badashobora kuraba ibintu ngo bamenye insobanuro yabyo. Narababwiye yuko burya ibijanye n'amatati y'ibihugu, ibijanye n'intambara z'ibihugu akenshi biba bishingiye ku nyungu, biba bishingiye ku nyungu, biba bishingiye ku nyungu z'ibihugu canke ku nyungu z'abantu ubwabo ku giti cabo ba perezida nyene. Hariho abashora intambara, hariho abavuga gakokeza ibintu by'amacakubiri, ibintu by'amoko, ibintu by'imipaka, kuko baba bananiwe kwishura ibibazo abaturage bariko barababaza, noneho bagaheza bakazana ibintu mwene ivyo pour détourner l'opinion y'abanyagihugu, y'abaturage bariko barababaza. Ikindi urumva biba ari ibintu byo gusamaza kugira ngo wa muperezida babone yuko nubwo yananiwe atari we, ariko byavuye
ku bandi. Rero abaturage, abanyagihugu barakwiye kukanura amaso, bakarikanura, bakareka guhendwa, bakareka kuzimagizwa. Iyumvire nawe kuja kurwanira inyungu z'umuntu, ibihumbi n'ibihumbagiza by'abantu bagapfa, urwaruka rugapfa, abasirikare bagahona kubera inyungu z'umuntu umwe. Ibyo rero birababaje. Nico gituma abaturage ndetse n'abasirikare n'abapolisi, inzego zose z'umutekano rimwe na rimwe zikwiye kubwira abo bantu b'abasivile batazi intambara icyo ari cyo, canke abo bantu baba banyotewe kuguma ku butegetsi bagasahagura, maze kugira ngo ntihagire ibyo babazwa, bagashora intambara mu bindi bihugu. Ariko nagomba nongere kubakebura barundikazi, bategetsi b'ibihugu cane cane b'u Burundi. Intambara, iyo utsinzwe intambara hari indishi. Indishi ni ingaruka zikubako iyo ugiye mu ntambara ukayitsindwa. Akarorero ni kenshi, murabona twufata mu butu, urabona ko iyo ntambara yagize ingaruka kugeza n'uno munsi. Gutsindwa kw'Abadagi mu ntambara ya kabiri y'isi yose, ya mbere y'isi yose, murazi yuko vyateje ibibazo bikomeye, ubukene butovugwa mu gihugu c'Ubudagi. Rero buriya iyo ugiye mu ntambara ugatsindwa, ikiguzi ica mbere, abapfuye ntibasubira kuzuka. Ibyakoreshejwe intambara itwara ibiciro kininiya, intambara irahenze cyane. Igihugu rero iyo cishe mu ntambara gihahombera ibintu byinshi, na cane cane iyo gitsinzwe intambara. Kandi iyo igihugu gitsinzwe intambara, abagitsinze baracishuza. Rero ndayishimiye ntiyumvire ngo kuba yaragiye muri Kongo akakica, akiba, agakokeza amacakubiri, akabera imbogamizi mekanizme ya East Africa, yari yashoboye gukemura ibibazo byari muri Kongo, atabantu benshi barapfa. Ntiyiyumvire ngo bizogenda uko, ntiyiyumvire ngo nta nkurikizi, inkurikizi zizoba, akarere kazomubaza. Igituma yiyonkora mu mugambi wa East Africa, agakomantaza umutima wa Tshisekedi, akamuziba amatwi, bakanka kwicarana na M23 inganda zitaratikira. Urera inganda zaratikiye, abapfuye ni benshi muri Kongo, abasirikare n'abapfuye muri M23 ni benshi. Amafaranga amabija yakoreshejwe ku mpande yose ni menshi, kandi ibyo byose ntaco byafashije mu iterambere ry'akarere ry'ibihugu. Ubwo rero urumva ni rya jambo rivuga ngo amungura nka niyo mazikesha. Rero twagomba guhanura ijya nyuma. Perezida Ndayishimiye ntiyumvire yuko kuvuruga akarere, kuvuruga ibihugu, guhindura abasirikare b'igihugu bakaba za mercenaires, ntiyiyumvire yuko bizijana. Intsinzwi yose itsinzwe mu ntambara, haba inkurikizi mbi, haba ikiguzi, haba kubazwa. Rero nagira ngo ndamukebure, ahubwo yihutire ibiganiro. Bena Tshisekedi boye gukomanaza umutima, boye kwiruka za Amerika, za Burusiya, za Shinwa. Abo ntaco bazobamarira. Abo gico babamarira n'abaturanyi, n'abanyene bagiriranira amatate igihugu cy'u Rwanda. Indongozi za M23 nabo bakwiye kwicarana. Noneho murabona umukambwe Perezida Museveni yaraye ahawe kubandanya kuyobora urwego rujejwe iby'umutekano muri aka karere. Ni inararibonye mu buyobozi, mu by'intambara. Namwegere nabo bose aba perezida, aba bakiri bato ba Samia Suluhu, aba baruto,
aba ba Tshisekedi Bandayishimiye begereye inararibonye aribo Museveni na Perezida Paul Kagame, babubahe babumvire kuko bari abantu ni inararibonye mu by'intambara, ni inararibonye mu by'ubuyobozi, bafite ibitekerezo byiza bitomoye byo kubaka Afurika, aho kwirata no kwiyemera bace bugufiya. Umunyamerika ntaco azobamarira, Murusiya ntaco azobamarira, Umushinwa ntaco azobamarira, ariko narababwiye mwibuke kuva mu ntango y'intambara narababwiye ati umunsi mwabonye Museveni, Paul Kagame, Ndayishimiye, Tshisekedi, Samia Suluhu, Ruto, uriya Salva Kiir, bariya uriya muri Somalia, mukazobona umunsi bicaye bakavuga bati turagomba kurangiza intambara muri East Africa, nta n'amasaha 28 azohera ahantu hose havugira urusoro rudacecetse. None ni kubera iki abo ba perezida badafite ubugombe bwo kugira ngo bagarukane amahoro, bicare ingabo zabo bazishire hamwe, aho kuziteranya ngo zimarane, ahubwo bagire synergie de force ya East Africa, ahantu hose ari urusoro barucecekesha, ahantu hose ari imigumuko bayicecekesha, ahantu hose ari akarengane bagacecekeshe. Kubera iki abagabo barimwo abagabo b'inararibonye badashobora gufasha aba perezida bakiri bato bato? Aba perezida ba Samia urabona n'abantu bakiri bato bato, aba perezida ba Ruto baracari bato bato, aba ba perezida Bandayishimiye baracari bato bato, na Tshisekedi baraciga iby'ubuyobozi, ariko bo kwicarana n'aba bakambwe bamaze imyaka myinshi bayoboye ibihugu, bamaze imyaka myinshi bafite aho bakuye ibihugu byabo naho babigejeje uno munsi, ahubwo kwirata no kuduza intugu bagaca bugufiya bakabumviriza bakabagira inama, maze Afurika ikubakwa. Erega aba bakambwe babiri ku myaka yabo n'igihe bamaze kuyobora n'abantu bo gufasha n'abariya bose ba Traoré, n'abantu bo gufasha ibihugu bitari bike byo muri Afurika, maze tukagera kuri bwa bumwe bwa Afurika, tukagera kuri ya mahoro, kuko ata mahoro iterambere ntirishoboka. Narababwiye rero ngo tugaruke muri Kongo, intambara zose iyo zibaye habamwe inyungu ku giti c'abantu canke inyungu z'ibihugu. Nagira ngaruke kuri bloke zishishikara kugira impinduka, zishishikara kugira ibihinduka. Bloke ya M23 yagize impinduka zidasanzwe mu kwakira umukambwe nawe ari mu bandi bakambwe bayoboye ibi bihugu by'aka karere imyaka myinshi, Joseph Kabila yavuze ijambo rikomeye ati iyo ukoze amakosa menshi igihe kirekire, iyo atakwigishije arakwica. Ubwo rero niyumvira ko yagombye kubabwira ati hari ibyo twari twarihenzemwo, hari ibyo tutakoze neza, none ubu turaje. Nico gituma abonye ko akwiye kwifatikanya nabo yari yariteranije ko M23. Burya rero ikibi n'umuntu adahinduka, ariko iyo umuntu yemera guhinduka avuga ati nari narakosheje, nakoze nabi, uyo muntu aba ari umuntu mwiza cyane. Ikibi nuriya muntu w'umunyakadada nkuriya Ndayishimiye avuga ngo azogwana kugeza ku iraso rya nyuma. Iyo umuntu mwene uyo umwumvise ubishoboye ubana nawe cyangwa ukorana nawe, wo muhungu kamuta, kuko aba ari umwiyahuzi, abari babandi ba kamikazi. Rero agwanira ibitekerezo by'ubupfu, urumva ntawe ariko aragwanira ibitekerezo byo kubaka, ibitekerezo by'iterambere, hagwana ibitekerezo by'ubwicanyi, by'inzankano zifatiye ku moko, ideologie genocidaire, abagwanira ibintu bitagira mvura, ibintu bitazwi bidatahurika. Uyo rero urumva abameze nk'intama yazimiye yataye inzira. Cyo gituma rero dushishikara kumukebura, kandi nimba hari abari abakurikirana bino biganiro nkunda gutanga, murashobora kubimushikiriza, izi mpanuro zikamugeraho zikaja mu zindi abantu bamuhanura.
burya ngo iyo umuntu yanka guha ngo mu Kiswahili bavuga ngo asiyefunzwa na dunia, asiyefunzwa na mama yake atafunzwa na dunia, asiyefunzwa na jirani, asiyefunzwa na wazee atafunzwa na dunia. Rero nico twagomba kumuhanura, ariko tugarutse kubiriko birabera Igoma impinduka zidasanzwe kwakira Joseph Kabila. Bamwe bakavuga bati kurya yahemukiye M23 ashobora gusura kuyihemukira, abandi bakavuga bati M23 irose umuntu w'icubahiro, umuntu w'iteka, ashobora kwemegwa n'amakungu, ashobora kuvuga likumvikana, ashobora gukosora amakosa mukahize maze bikagenda neza. Inyungu za Joseph Kabila hanini twovuga yuko ari inyungu za mbere ku giti ciwe, ariko hamwe yofasha maze amahoro akabitekana akaba kumvikana n'abandi bategetsi b'ibi bihugu muri East Africa, yaba ari inyungu ikomeye ku gihugu ca Kongo. Inyungu rero kuri Joseph Kabila gufatikanya na M23, akaba yohamagara Gatumbi, akaba yohamagara Fayulu, akaba yohamagara bari abamukwega akabwira ati aha twari twarihenze, ibi bintu byo kurwanya u Rwanda, ibi bintu byo kugomba kuvuga ngo aba bakongomani bavuga ikinyarwanda n'abanyarwanda, aba banyamurenge batwigwaneho, aba bantu s'abakongomani tubahonye tubavaneho, bakavuga bati twari twarihenze. Naraye numvise na Perezida Tshisekedi asaba imbabazi abanyamurenge, asaba imbabazi abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, asaba imbabazi abantu muri Easter. Ni vyiza ko abantu bemera guhinduka bakavuga ati aha twarakosheje, reka rero dukosore. Rero kwiga si bibi. Hariho umugani bakunda kuducira mu ishure ngo ti comprendra après avoir échoué. Rero nimba bovyura agatima mpembero, amaso yaba gakanura, bakabona ko kwiba, gutigiza ubutunzi bw'ibihugu, gushora intambara atanyungu bifite, bakumva ahubwo ko bakwiye gusigasigira umutekano, hanyuma bakicazwa n'iterambere si ryabo n'imiryango yabo gusa, ahubwo n'abaturage bayoboye. Ivyo nivyo tubagomba ko, ivyo nivyo bituma benshi batogwa bakayobora imyaka n'iyindi, kuko baba bafite ibitekerezo bizima byo guteza imbere ibihugu byabo. Rero niyumvira yuko mu biganiro biriko birabigoma hagati ya Kabila nanga Makenga n'abandi bari nyuma y'izo ndongozi, y'izo mboneza ziriko zirerekana ubuhangange budasanzwe mu gukemura ibibazo bijanye n'amakimbirane y'ibihugu. Izo mboneza zigiye guhagarara mu ruhango rwa Afrika, bagasanga izindi mboneza zabitangiye zifite ibitekerezo by'uko Afrika yaba imwe, hakaba ifaranga rimwe, passport imwe, akarangamuntu kamwe, ndetse tukagira n'ururimi rumwe rwa Afrika rushobora kuduhuza. Ivyo nivyo tubagomba ko, nivyo tubifuza ko ejo Afrika umutungo ifite woye gusahagurwa n'izindi kontina, ahubwo utubere inkomoko, umuzi w'iterambere ry'ibihugu byacu no gusezera ubukene, inzara n'ubujiji mu bihugu vya Afrika. Murakoze cyane. Niyumvira yuko muri ivyo biganiro birigoma abavuga ikinyarwanda, ururimi rw'ikinyarwanda batuye muri East Congo baronse nabo inyungu zabo, cyane cyane inyungu zabo za mbere ni kubaho bafite umutekano uhagije atankomyi, hanyuma ntibakumirwe mu nzego na zimwe z'ubuyobozi, haba mu z'umutekano cyangwa mu z'ubuyobozi mu gihugu ca Congo. Mbifurije imigisha, iterambere, la réussite, la victoire. AFC M23 turayikeje cyane, kandi turizeye yuko na bandi badakwiye kubandanya inzira y'intambara. Tuguma dutera kamo Tshisekedi ndayishimiye ko inzira y'intambara nishika, ahubwo kwicara, kwikebura, kwiyumvira, kwirimbura no kwemera kwicarana na bagenzawe, ibibazo bigakemurwa mu mahoro n'umutekano. Izo nizo ndoto zacu, niyo masengesho yacu, niyo viziyo yacu, nivyo vyifuzo vyacu dufite, si kuri East Africa gusa ariko mugabane wose wa Afrika. Murakoze,
ndabifurije weekend mwese nziza, abadukurikira mu biganiro byacu na analize zacu, mukomeze musangize abandi bari hirya no hino izi ntererano zacu. Murakoze.